Evo gdje smo danas došli, na mjesto mira i oaze, na švajcarsko groblje. Ovako izgleda jedno švajcarsko groblje. Oaza mira. Jednom, dva put sam bio ovdje. Čisto iz radoznalosti da vidim kako je. I evo, možete sami da vidite kako je ovo nekako sve uređeno. Više izgleda kao park nego groblje. Interesantno. Evo, našao sam ovdje. Ima i jedan naš bračni, mislim, familija. Mislim da ju sam vidio, a ne, toh bio familija Bilskić. A šta je meni zanimljivo, ja kad sam bio ovdje, da sam pretprošle godine, na ovoj strani ovdje, što je sve u skladu ovog groblja u Cirihu, je da ljudi koji dođu ovdje provode svoje vrijeme tu. Evo, ko ova žena tu desno. Ili jednostavno dođu u ovaj tu dio parka. Vidite koliko je tamo veliko, kako se proteže. I još gore, s lijeve strane. Šta je zanimljivo, što sam htio da kažem, evo vidite tamo, ne znam da li se vidi, da trči. I ovdje se sunčaju, prostoru deke i sunčaju se, uživaju. E sad, meni je to nekako bilo čudno da dođeš na groblje i da se sunčaš, odmaraš. To je meni bilo baš nekako interesantno. Ne znam, ja dolazim iz neke manje sredine, tako da to je kod nas nema. To kod nas nisam vidio, da li imao u prepadama žena. Lice? Da li tu kod nas u većim gradovima ima, na tim gradskim grobljima, i da li su ovako uređeni, to ne znam. Ali je meni interesantno da ljudi dođu tu i da jedu, ako je vrijeme pauze, ručak, onda tu ručaju i leže, odmaraju sa djecom. Onako. Sad, ovaj dio tu
mislim gdje nema. Ali činutica su ovi gavranovi, šta su. Ok, zanimljivo. Sada, ja sam došao, ušao sam tamo i ne znam nija gdje ću. Htio sam samo da vam pokažem kako je uređeno groblje i zašto tu kod nas nema. Ili možda ima, sad kažem. Ne znam, možda lupam gluposti. Ali ono što sam ja vidio nije tako nešto sada ni uređeno. Ovo više liči na neki park. Ali to nažalost nije park, već je groblje. Kad dođeš ovdje, onda se stvarno zapitaš koliko je vrijedan život i kako ga treba proživjeti. Jer šta god imao i koliko god imao i čime god se bavio, čeka nas ovaka ista sudbina. A bukvalno je tako. Baš tako. Ovo je baš ogromno. E sad, za vrijeme korone, kada je bila ta lažna korona, to ne može mi niko, barem sam ja takvog mišljenja, da ne mislim da je to neka pandemija tolika jaka bila. Možda će neko reći da, bila je i slaže se sa svačijim mišljenjem, ali ja nisam takvog mišljenja. I u to vrijeme sam radio, ne znam gdje da idem. U to vrijeme sam radio i nisam bio u karanteni. I vozio sam se s autom, tako da i prolazio sam ovuda i ulazio sam kratko ovdje, baš sa interesovanjem da vidim ko što pričaju, da ljudi kao umiru, kao bilo je tu isto u Cirihu, ti smrtnih slučajeva naravno kao. Ja nikad nisam vidio ispred ovog groblja da neko stoji, da neko plače za nekim, da neko da se neko sahranjuje. Jedino ako su po noći sahranjivali i čisto to tajno radili, ali ja nikad nisam primijetio da ima tih, kao što oni kažu, da su tih smrtnih slučaja koji su ukopavani ovdje. Nisam vidio. Ne samo na ovom grobljači, na različitim mjestima gdje su ta groblja ovdje u Cirihu, jer ovo nije jedino groblje. Ali nisam primijetio, tako da baš interesantno da vidiš neka nove grobove, pa da kažeš, ja ne mislim sada na 1-2, bilo je, ne kažem, ali da sad vidiš da ima nešto to ogromno, ne znam šta je ova, ajde vidim. Isto je jedan i drugi sada dio, evo sad neki drugi dio groblja, ne znam šta je ovdje. Tako da, to mi je bilo isto interesantno. Što
što kažu. A baš sam malo prije htio da kažem, pa nema puno tamo, ono mi izgleda kao muzej, Bože. A već ovdje ima više. Da. I baš se zapitaš. Kad uđeš na ovako mjesto, ono, da li i koliko je vrijedan život da se to uradi. Mislim da se uradi, da se živi. Šta nas, koliko se put svađamo i prepiremo i familijarno i komšijski i za bilo šta se svađamo za neki, na primjer, komad zemlje, se svađaš sa komšijom ili s bratom, ne pričaš i tako kad shvatiš, mislim, aman izgleda da nismo shvatili da ćemo svi 2 metra pod zemlju. Ne upitamo se da li je vrijedno se svađati. Gledaj koliki panj, vjerovatno, ogroman. Da li se je vrijedno svađati sa svojima najbližim, s komšijama, zbog komada zemlje koji niti ćeš ponijeti sa sobom, niti možeš nešto više učiniti. Jer jednostavno taj ego izgleda, taj naš balkanski, nam ne dozvoljava da možemo da dopustimo da neko ima više ili bolje od nas. I automatski sa tim sami smo nekako postajemo životinje, a gubimo ljudski taj smisao i osjećaj ljubavi prema ljudima, već jednostavno poprimamo taj dio mržnje. Ali ovo sve govorim čisto što, evo, na ovom sam mjestu ovdje, danas imam slobodno i ne znam gdje ću, šta ću, grad mi je dotužio, dopizdio i došao sam ovdje da prošetam, da vam čisto pokažem kako je stvarno uređeno. I ja mislim da je ovo sa lijeve strane ovdje, ne znam, oni su dječji grobovi, opet nisam siguran, ali 100% da jesu. To jesu, ovo su dječji tu grobovi, da im Bog oprosti i da im uputi da lijep dženet, raj, kako god, nemojte me pogrešno shvatiti ako budete gledali. Evo i ovdje, jer svi smo mi isto od krvi i mesa, ne razlikujemo se ništa, nijakog bolje, ni manje ni više. Ono, što bi rekli. E sad ovdje, nemojte me uzimati za riječ, ali ja mislim da su ovdje ovo što su kremirani ljudi koji se ne žele ukopati, ali su kremirani. Moje mišljenje, nisam 100% siguran, ali mislim da jeste. U svakom slučaju svako je svačija volja. Ja ne bih volio da se kremiram, nije mi nešto to ni po vjeri, niti vjera dozvoljava, a ni ne želim da gorim.
I evo, drugi dio. Ovdje iz tog. Da li sad pripada ovaj dio parka groblju ili je samo park, čisto park. I ovdje isto više bude ljudi što se odmara normalno preko pauze. Sad ja neću ići, vratiti se ponovo tamo kuda sam došao, da tu i završim. Jer ima ljudi ovdje, ne želim da ih snimam. I ja, ovako izgleda taj dio čitavog ovog groblja. Raspoređeno je, podijeljeno je. S ove strane ovamo su friški, tamo iza. Ovdje su stariji, ima i ovdje novih. Tako da, ja, zanimljivo. Zanimljivo. Ali lijepo. Čovjek poželi da umre ako je ovako lijepo. Ovo se kopa na ovakvo mjesto. Bože, kad vidiš. Nekad kad vidimo ali naše groblje, mi u Bosni kažu, jedni kažu mezarje, ili groblje, sve jedno. Mislim gdje se nalaziš, tako i pričaju. I onda će se zbog toga posvađati, kaže se groblje, već se kaže mezarje, ili mezarje se ne kaže tako, se kaže groblje. I mi su takav narod inače. Mi se za sitnicu znamo potući. Što uopšte nam nije potrebno. Ne znam kako sam došao. Ako čovjek bi imao volju da se ukopa ovdje. Da, koliko je lijepo. I eto. U suštini to je bilo to. Mislim, jednako još što ne pronađem da je mi interesantno.